Ni suweng pa sa kanti ko Don Bosco Media Network ko ng Chaksua, ang Alicia A. Sangman asimang na daan ni kuburang ko para katinga. Katabi chungang, Dr. H. Gordon Roberts Hospital Shillong Mobility sa kapan ni kumanya nga. Garubada o Garo Hills Catholic Union ni Golden Jubilee kumanya nga. Trinamual Congress ni Student Union Dolrang, scholarship na dadya nga. Chigumuk pa kuburang, Scuba Salo Dr. H. Gordon Roberts Hospital Shillong Mobility sa kapan ni kumanya nga. Skutong Minister Sri Karan Kesangma aro Deputy Chief Minister President Tinsong tungpa bakurang ha. Skutong Minister ni Julma na akanan ko dako, yo hospital ni Bilsir Chasa kapahan ni gamen kusung chakani ko para katanga. Songsang ni mandirang na sanabanan ni rangkot ni dangdekyo na nina, hospital lokam kain pa, plak mandirang ko bawa matelang ha. Dr. H. Gordon Roberts Hospital Shillong wad on the peke, chagtam sut ponga palangang donga unbaksan accident and emergency general medicine, obstetrics and gynae psychiatry, orthopedics, child health, child development unit, pediatric surgery, anesthesiology, dental ophthalmology arwan dakke sana banani churang ko man a. Skutong Minister Shikaran Kesang Magaro bata wa Catholic rang ni Garo Hills Catholic Union ni Golden Jubilee manyanyo bak kura e kusi ngani ko parkatanga. Yamanyanyo Archbishop Reverend Victor Lingdor Reverend Andrew Almarak badong paa. Wani pagabasagi Papuno sangma ni Garo Hills Catholic Union baksa kam kaangani gaman aga nga. Wasak sa Don Bosco Institution ni Chatro mangmangungja. Hindi ba union ni skang pa President bong anga. Wani pagaba at jatrang na namin kam ko kaanga. Arun baksa na wagal jarang ba kamrang ko kaangan. Aro anga uni de panti ung namin rasong ganangan ni skutong minister aga nga ha. Scuba Salo Trinamual Congress ni Student Union Dolrang Sorkari Chiko Scholarship ni Tangkaon Kujani Gamandabian ko dakanga. Trinamual Congress Student Union ni President Bancharai Pin Group Kuborat mong gaparang na aga nani ko dakuwa aga na nga pangbata chadambi rang antang ni college fees rang ko gamna gata hajira bakam rang ko kaisa gamna nanginga may nawamang scholarship ni tangkarang ko man kujani aselo. Uni gaman chadambi rang yani asel scholarship rang najana pidunginga. Panga chadambi rang scholarship ni tangka na singi dunginga. Sorkari ko union ni gita scholarship ni tangka ko unkan na dabyang ha. Ako paningkong hinga kwan pinpaw ka jingsungu iki parlok na po media ki pelayawan. Akan ka press conference berlakukan mengimitasi naka Meghliat Trinamual Congress Student Union. Kamat kawantasi ke mengikuan keren kalong halor ka scholarship umbrella bala ong dau menteri rangba jong ka jela u Konrad ki sangma la ong mencim tayo ba hapo shitayo pelat no ikini ki umbrella ndai mentai lapun ki kena ki bala pressure ngi ki samna ki shong lang ne bat ni mentas ngi ki la penpau kata ka jingsung sing jong ki ba ki padio kata ka umbrella scheme te hawat po nyong tarik u Konrad sangma u chief minister jongi u la ong ba kini ki scholarship ba ka pending pelat lot te ngi mentas ngi appeal kum ki kena samla jong ka jela ya u Konrad ki sangma om kum president joka NPP hindai kum chief minister jong ka jela jongi ni kum ki nong shong shnong kum ki khna puli jong ka jela ngi appeal yau chief minister jongi ba un pelat nyok kloi ka ka scholarship naman ngi ke jingkta jong ne scholarship kala palan Yan dal na kubronga ni swing pasakanti kon metela.